stay at the YMCA. They have everything for the men to enjoy. You can hang out with all my boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can help with your meal. You can do whatever you feel. Young man, I was one YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for the mental joy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, there's no need to feel down. Young man, pick yourself off the ground. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, listen to me. Young man, what do you wanna be? YMCA. Ve, tiro la por ahí. I don't need your sympathy. Nothing you can say or do for me. And I don't wanna make you. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? Was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know you gotta go. Come hell or waters high, you'll never see me cry. This is our last good. Chicas, síguense. María. Non proviamo a live. Cari, qui a Sialo, Vamos, Mari, ven. Y uscire in un... Ay, perfetto. Venga la donna, la protagonista, aspetta Teo. No, ponte aquí. Comando. No medio de tu. No, que no salgan directamente los nenos, nada más que. No, esto comando no te va a ir. Pero falta. Mira dónde va a ir. ¿A dónde va a ir? Venga, otra se de cerro.
Sí, sí. No te me vayas. Otra etiqueta de pan de ese. No se siente, necesitan ahora para ver. Ay, Dios. No. Vale, espera, déjame que Bueno, jurado, para viajar. E nada máis, eu penso que os protagonistas hoxe son elas van a ler un manifiesto e estaremos encantados de escoitarte. Aquí estamos, familias Crisales, un banco un banco máis, nun concello máis. Hoxe agradecemoslo ao Concello de Viveiro. Día a día seguimos loitando. As familias en seu entorno, as persoas trans adultas, cativas ou mozas e seu camiño. Rompemos barreiras, abrimos mentes, inauguramos bancos. Cansas estamos de penas e bultos, a bioloxía e a bioloxía, de confundir diversidade con anomalía e xenitalizar a identidade. Estamos fartas das cargas morais que malinterpretan, de discursos cordiais que coartan e encerran. Non precisamos que nos interpelen dende a máis absoluta ignorancia, nin que nos dean leccións dende o presunto, nin que nos vendan por verdade o que é doutrina. As etiquetas que se acomodan a existencias tomadas, os estudos contaminados dende as súas premisas e as construccións de teorías patologistas non poden explicar as nosas vivencias. Os medios que, coa condescendencia de quen se cree superior, desprazan argumentos fiables porque creen que a súa identidade non pode entender algo tan complicado. É mellor promover a ignorancia e remover a dor, fomentando os mitos dos corpos equivocados e sexos biológicos, repetindo por morbo os nomes que doen e que non representan, comprando o drama e desprezando a felicidade, que non vende, mas generalizando por non querer entender a ignorancia e respectar a identidade. A política que vai a destempo e desgasta paciencias, coas legislacións autonómicas arrincadas a mordidas e sen desenvolver, coas estatais aparcadas ata que reparten o tabuleiro, o poder judicial que non responde, un tribunal constitucional que considera prioritaria a identidade sempre que sexa territorial, sea sexual e a dun menor, por el pode agarrar. Os registros civis que non cumpren as instruccións dos seus superiores, porque poden, así foi sempre o poder. Parece que agora estamos presentes na sociedade, pero prefiren non ver estes corpos disidentes. Por iso, insisten en preguntar por se, a base de bisturí, poden evitar ter que adaptar a mirada. E a pesar de todo, aquí estamos, visibles e resistentes, porque non teñen que pedir permiso. As persoas trans son parte deste mundo e as familias seguiremos estando do seu lado. A pesar de todo, outro banco, outro concello. Grazas.
Sí, sí. Venga. Bueno, esto está. Bueno, nada, quero dar gracias a todos os que nos acompañades aquí en este acto para Muy bien, venga. para visibilizar y pues, bueno, gracias. Imos loguinha poñer a outra, Anto, poñemos a outra ali, non? Dixo Que va? non sei o nome da pintura. Bueno, E dixeron ojalá que tamén dixeron o meu. Si sacas un poco más el cuadro, Ale, ponte aquí tamén isto. Periódico de revistas. Claro, sí, ponte mellor. chicas.